Europan ahotsa altxatzeko momentua da. Euskal Herria nazioa gara. Gerrarik ez, bakea nahi dugu. Beti, beti antifasistak. Egin dezagun orain. Ekainaren 9an, Euskal Herritarron ahotsa Europara. Orain Errepublikak. Bozkatu Euskal Herria Bildu. Arratsaldeon Altsasu. Ongi etorri ekitaldi honetara hurbildu zareten guztiei. Zein ederra den zuekin berriz ere egotea, kanpaina giroan. Urtebete igaro da ia azken ekitalditik eta beste erronka bat dugu parez pare. Baina orduko ilusio eta gogo berdinarekin gaude hemen. Bai, duela urte bat Nafarroako lehen indar municipalista gisa berretsi ginen udal hauteskundeetan. Eta orain Europako hauteskundeetan eskura dugu berriro garaipena. Indartsu gaude, goranzko joeran goaz. Herri proiektu sendoa dugu eta ez dago geldituko gaituenik. Altsasuko herriak ikasia du fasismoari aurre egiten. Azken urteetan berrindartu dugu gure herri izaera antifasista. Eta oraingoan, Europan garai ilunen eskila jone dituztenei, eskuin indar fasistei aurre egin behar diegu. Euskal Herriak beti erakutsi duen izaera nazional eta antifasistarekin. Gero eta gehiago gara Euskal Herria Bildu osatzen dugunak, eta konfiantza osoa dugu Euskal Herria Bilduren giza kapitalean. Nola ez dugu izango ba? Zuek egiten duzue posible aldaketa. Kartela jartzen, esku horriak banatzen, bizilagunekin hitz egiten, proiektuak proposatzen eta garatzen, ekitaldietan laguntzen edota lehen lerroan proiektuak defendatzen. Mila esker egiten duzuen lan guztiagatik. Eutsi gogor, harro gaude zuetaz. Eta orain, txalo zaparra bat, mesedez, gure hurrengo hizlariarentzat. Laura Aznal. Mila esker, odei. Arratsaldeon guztiei eta mila esker zuei ere etortzeagatik. Plazera handia da, berriz ere Altsasun zuekin egotea. Nik uste dut laizter alokatu beharko dut apartamentu txiki bat edo, hemen Altsasun. Eta oso pozik nago zuekin une bat partekatzeagatik. Dakigunez, ez dira garai errazak zuek egiten ari zaretena egiteko. Jendea elkartzeko, jendeari entzuteko, jendearen eskutik arazoi eta kezkei aurre egiteko, gure herriaren alde kolektiboki lan egiteko. Baina hemen zaudete berriz ere eta horregatik eskerrak ematen dizkizuegu bihotzez. Euskal Herria Bilduren indarrik handiena askotan errepikatzen dugun moduan zuek zarete, militantzia da. Herrietan, auzoetan, kaleetan, lantegietan eta instituzioetan egiten dugun lana. Hori da gure arrakasta zalantzarik gabe. Eta lan hori esker,
Odei komentatu zuen moduan, Euskal Herria Bildu askoz indartsuago da. Nafarroako hauteskundetan ikusi genuen. Lehen indar municipalista izaten jarraitzen dugu eta Nafarroako parlamentuan 2 parlamentari gehiago gara. Estatuaren kongresurako hauteskundetan ere ikusi genuen gure indarra. Bigarren indar politikoa izatera iritsi ginen ere. Eta EAEko hauteskundetan emaitzak historikoak lortu genituen. Agerian geratu da ziklo politiko aldaketa gauzatzen ari dela Euskal Herrian. Eta orain beste erronka bat daukagu. Erronka potoloa. Ahora tenemos un nuevo reto. Después de haber superado los 400.000 votos en Hego Euskal Herria, tenemos las elecciones europeas, en las que queremos ser la primera fuerza. Y estoy segura de que lo vamos a conseguir. Para ello, tenemos que movilizarnos y, desde luego, participar activamente el 9 de junio en las elecciones. Nosotras tenemos muy claro qué camino queremos recorrer junto a vosotros, junto a vosotras, y tenemos muy claro para qué queremos ser cada vez más y queremos ser cada vez más fuertes. Nuestro objetivo prioritario es dar solución a las preocupaciones y a los problemas de la gente. Y hemos demostrado tanto en Euskal Herria como en el Estado que somos capaces de tejer alianzas y de llevar a cabo proyectos conjuntos. En Europa también las principales preocupaciones de la gente son las de la gente de aquí. La vivienda, el fortalecimiento de los servicios públicos, el cambio climático, la sanidad, las guerras. Y no parecen tiempos para la esperanza. Estamos asistiendo a un genocidio retransmitido en directo desde nuestras casas. Tenemos una guerra a las puertas de Europa. La ultraderecha está en auge, amenaza un nuevo austericidio, pero nosotras nunca hemos tirado la toalla. Nunca hemos sido derrotistas y tampoco esta vez lo vamos a ser. Está claro, nos toca seguir currando, nos toca seguir trabajando porque la soberanía y la esperanza de nuestro pueblo van unidas de la mano. Queremos estar en Bruselas, queremos llevar nuestra voz a Bruselas. ¿Y con quién mejor que con un navarro, además, que va a llevar la voz de nuestro pueblo? Porque queremos allí reivindicar que somos una nación, queremos reivindicar un futuro optimista para nuestro pueblo, un futuro mejor para nuestra juventud y también para que en este país podamos llevar a cabo las transiciones necesarias, sociales, políticas, económicas, energéticas, que van a ser, como digo, necesarias en los próximos años. Y para decir alto y claro que somos un pueblo que quiere decidir libremente su futuro. Frente a la Europa de las élites, vamos a trabajar por la Europa del pueblo, por la Europa de los pueblos. Y en Europa se van a jugar partidas muy importantes los próximos años. De hecho, todos los días en las instituciones europeas se toman decisiones que afectan directamente a nuestras vidas. Políticas monetarias que determinan el Euribor, que determina la cuantía de las hipotecas que pagamos, política agrícola común, políticas migratorias. Nos jugamos mucho y siempre decimos en las elecciones que nos jugamos mucho, pero en estas también. Estamos asistiendo a un auge sin precedentes de la extrema derecha, de la ultraderecha, y conocemos cuáles son sus políticas y cuáles son sus consecuencias. Y en estas elecciones, una vez más, todos vamos a ser necesario. Europari erakutsiko diogu nazio bat garela, somos un pueblo que defiende sus derechos y fuimos, somos y siempre seremos profundamente antifascistas. Somos la izquierda que suma, la izquierda útil y eficaz, la izquierda que hace política de forma diferente, lejos de la política convencional, una izquierda independentista que defiende los derechos y las libertades,
que trabaja frente a aquellas políticas que van en contra de las mujeres, que van en contra de las naciones sin Estado, como la nuestra, que van en contra de nuestra cultura. Somos la izquierda capaz de frenar a la ultraderecha y no escondemos ni quiénes somos, ni qué pretendemos, ni a quién defendemos. Ellos no tienen dudas. Ellos sí van a ir a votar el 9 de junio. Ahora, en Euskal Herria, nos toca movilizarnos. Si no lo hacemos nosotras, ellos lo harán. Batzen duen ezkerra gara. Ezker erabilgarria eta eraginkorra. Politika beste modu batean egiten duena. Modu konbentzionaletik urrun. Ezker independentista gara. Eskubideak eta askatasunak defendatzen dituena. Estaturik gabeko nazioen gurea bezalako kulturaren kontrako politiken aurrean han egongo gara lan egiten. Eskuin muturra gelditzen duen ezkerra gara gu. Ez dugu eskutatzen nortzuk garen, zer nahi dugun eta zer eta nori defendatzen diogun. Haiek ez dute zalantzarik. Ekainaren 9 joango dira bozkatzera. Orain guri dagokigo. Euskal Herria mobilizatu behar da. Gu mobilizatu behar gara. Guk ez badugu egiten, haiek egingo dutelako. Beraz, berriro egingo dugu, ekainaren 9 lan egitera, animo pila eta ekainaren 9 orain errepublikak. Eskerrik asko. Eta orain hitza emango diot gure akidea den Fernando Barrenari, hautagairik onena zalantzari gabe. Aurrera, Fernando. Atxaldeon guztioi, zer moduz zaudete ondo, hor patata prejituekin eta garagardoa barra, guztua. Maten du udatiarrak zaretela. Bueno, karrera amaigabe batean gaude, emate daukat sensazioa azkeneko aldienetan hauteskunde goazela, hemen mentzat azkenekoak ez ditugu izan, baino badago sensazio hori, eta orain gainera hauteskunde berri batzuk datozkigu, hauteskunde Europarrak, beste lan handi bat, baino Laurak esan digun bezala gogoratu nahi dut, gogoratu behar dugu, inoizko emaitzarik onenak izatetik gatozela azkeneko hauteskunde autonomikoetan, eta hori gauza handia dela. Inoizko emaitzarik onenak esan bezala. Nork esan behar zigun, orain dela urte batzuk, egoera honetan egongo ginenik eta Euskal Herria bildu, Euskal Herria osoko lehenengo indar politikoa izango litzakela. Arrotasunez esan dezakegu, Nafarroan hasi genuela aldaketa zikloa eta orain beste herrialdetara ere zabaltzen ari garela. Eta nik uste dut arrazonekoak badaudela pentsatzeko irabazten ari garela. Eta honek hasi besterik ez duela egin. Seguru izan horrela dela. Eta baietz, hauteskunde Europara hauetan Euskal Herria bildu, Euskal Herriko herrialde guztietan lehenengo indar politikoa izan. Konbentzituta gaude posible dela eta konbentzituta gaude lortuko dugula. Hacemos frente a estas elecciones desde nuestra identidad como pueblo, una nación Euskal Herria que va desde Bilbo a Tutera, que va de Bayona hasta Oion. 7 territorios a los que no se permite votar a la misma candidatura europea, pero que van a estar representados por medio de la candidatura de Euskal Herria Bildu, compartida junto a nuestros compañeros y compañeras de Euskal Herria Bai. Y lo vamos a hacer así porque es nuestra preocupación desde cualquier lugar o representación a la que pueda acceder la izquierda soberanista, seguir alimentando el proceso de cambio que se está dando aquí en Euskal Herria. Un cambio político que viene a terminar con mayorías anticuadas, con mayorías obsoletas, como ya hicimos hace 2 legislaturas en Nafarroa.
un cambio que avanza con fuerza y que tiene como objetivo proteger y mejorar los derechos sociales y asegurar que la ciudadanía de este país pueda decidir libremente su futuro. Eta horregatik Bruselan, argi eta ozen esango dugu, Euskal Herria nazioa dela, eta instituzio europarrei eskatuko diegu Euskaldunok gure etorkizuna erabakitzeko dugun eskubidea babesteko. Estaturik gabeko nazio europarren autodeterminazio eskubidea babesteko. Lurralde gatazkei irtenbide baketsu eta demokratikoak ematea Europar eraikuntzaren balio sortzaileak sustatzea dela, bakea sustatzea alegia, eta estaturik gabeko nazioak ez goazela Europara arazo gehiago sortzera, baizik eta konponbideak eskaintzera Europaren etorkizun konpartitu eta baketsuari begira. Badira beste indar politiko batzuk, hauteskunde hauetara aurkezten direnak, eta Euskal ahotsa Europan izango direla esaten dutenak. Guk ere ordezkatuko dugu Euskal ahotsa Europan, ez izan dudarik horretaz, baino esango nuke gauden egoera honetan ez dela aski ordezkaritza lortzearekin. Harago joan behar dugula eta konpromisoak hartu beharra dagoela. Entzun duzue, behin baino gehiagotan azkeneko asteotan, ultraeskuina Europar Parlamentuko bigarren indarra izan daitekeela eta horrela Europar politikak denon kalterako baldintzatu. Euskal Herria Bilduk beraz bere burua aurkezten du argi eta garbi antifasismoarekin lerrokatuta. Eta jarraitzen dugu pentsatzen demokrata izateko lehenik eta behin antifasista izan beharra dagoela. Eta ultraeskuina badela Europar herrien, klase herritarren eta Europar proiektuak duten etsairik nabarmenena. Buruan izan behar dugu bestetik, buruan izan behar dugu ultraeskuinaren hazkundeak guztioi eragiten digula. Europar guztioi eragiten digula Europako edonon gertatzen dela. No podemos relativizar el ascenso de la ultraderecha pensando que aquí son muy pocos o que tienen muy poca fuerza, aunque eso también sea verdad. No podemos hacerlo porque sabréis que en el Consejo Europeo, donde se reúnen los representantes de los Estados, donde de verdad es el poder central de Europa, mucho más allá del Parlamento o de la propia Comisión, en ese Consejo Europeo donde se reúnen los Estados, los temas importantes se tienen que aprobar por unanimidad. Y por lo tanto, Estados con gobiernos de ultraderecha como Italia o Hungría ahora, antes Polonia y otros, utilizan ese derecho a veto que existe en la práctica para desactivar cualquier contenido progresista de las políticas europeas. Y por eso no podemos aceptar de ninguna de las maneras, como acaba de decir la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que esté dispuesta a llegar a acuerdos con algunas fuerzas de ultraderecha. Y tenemos que decir claramente que no hay ultraderecha buena y ultraderecha mala. No hay una ultraderecha que es buena o mala dependiendo si es amiga o no de los rusos, dependiendo si son más o menos nazis. Todos ellos vienen a acabar con nuestros derechos y con nuestras libertades. De la ultraderecha hay que hacerle frente en todos sus formatos. Y a eso se compromete Euskal Herria Bildu, siendo la voz de la Euskal Herria antifascista en Europa. Defendatzen ditugun balioak eta printzipioak eguneroko jardunean erabiltzen ditugu, ez ditugu soilik aldarrikatzen. Egiten duguna esaten dugulako eta esaten duguna egiten dugulako. Euskal Herria Bilduk dioenean Europan ere politika austeriziden aurka egingo dugula, guk beti betetzen dugu emandako hitza. Guk bai, eta guk esan dezakegu ez dugula inola ere babestuko austerizidioaren erregina den Ursula von der Leyen anderea Europako batzordeko lehendakaritzarako. Guk behintzat bai esan dezakegu egingo dugula. Beste batzuek orain dela 5 urte von der Leyen babestu zuten. Gaur Meloni ultraeskuindarrarekin kolaboratu nahi duen von der Leyen bera. Los valores y principios que defendemos
los ejercemos, no solamente los proclamamos, porque decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Y cuando Euskal Herria Bildu afirma que también en Europa vamos a actuar contra las políticas de recortes sociales, nosotros y nosotras siempre cumplimos con la palabra dada. Nosotros sí, y podemos adelantar que bajo ningún concepto votaremos a favor de la reina del austericidio, que es Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y que nuevamente se presenta para ese cargo. Nosotros al menos podemos dar la palabra de que será así. Otros, no muy lejanos, ya le dieron su voto hace 5 años a esa misma von der Leyen, que ahora dice que quiere llegar a acuerdos con la ultraderechista Meloni. Bi urte luze pasatu dira Ukrainiako gerra hasi zenetik. Gerra bat onartezina dana eta oinarria daukana NATOren espansionismoan eta Errusiaren botere gosean. Eta orain ari zaizkigu esaten prestatu behar dugula gerrarako, ez dakit entzun duzuen azkenaldi honetan olako lerroburuak agertu dira hainbat periodikutako lehenengo herrialdeetan, prestatu behar dugula gerrarako, eta NATOk eta estatu batuek exigitzen diete Europar Batasuneko estatukidei presupuestoen 2% igotzea gastu militarra. Guk horren aurrean zera esan behar dugu. Lehenengoa, gatazka politikoak konpontzeko elkarrizketa eta nazioarteko erakundeen diplomazia lehenetsi egin behar dela. Gatazkak ez direla konpontzen arma gehiago Ukrainara edota Israelera bidaliz eta salduz, ez da zentsura ezarriz ere, Errusiaren kasuan egin duten bezala. Eta bi, Europar Batasunak eta nazio batuek beste paper aktibo bat jokatu beharko luketela konponbideak bilatzeko orduan. Eta ez dute egiten, eta hori salatu beharra dago, ez dute egiten estatu batuen interesen menpeko jarrera bat mantentzen ari direlako. Bakea esan bezala, lehen esan dudan bezala, Europar Batasunaren balio sortzaileetako bat izan zen. Eta horregatik ez da onargarria gatazka eta gerren aurrean Europak beste norabaitera begiratzea. Gaur berriro ere gure sostengu osoa eskaini nahi diogu Palestinako herriari. Eta esan nahi dugu, ezin dela Palestina estatu gisa aitortu eta Israeli armak saltzen jarraitzea. Israeli justizia nazioarteko gorteak emandako epaia bete behar du eta erasoa, Gazako erasoa gelditu. Eta beharrezkoa da Europar Batasuna eta Israelen arteko merkatal akordioa jadanik moztea giza eskubideak urratzeagatik Israel munduaren aurrean genozidio bat burutzen ari delako Palestinako herriarekin. Beti Palestinarekin, beti Palestinak estatua izateko duen eskubidearekin. Gora Palestina! En este escenario de conflictos y de guerras, de militarismo, van a usar esta situación para justificar el aumento del gasto militar, como os comentaba antes. No sé si os habéis fijado, pero ya hace un tiempo que van enviando globos sonda, ¿no? Del tipo, hay que empezar a pensar en aumentar el gasto militar. Y este aumento del gasto militar, pues ya os podéis imaginar de dónde va a salir. Esto es como en casa con la economía doméstica. Cuando tienes un gasto fuerte, imprevisto, pues corres y lo primero que haces es cortas el gasto superfluo. Y para esta gente de derechas, de orden militarista, ya sabéis que el gasto superfluo es, evidentemente, el gasto social, el que no necesitan ellos. Y por eso se están preparando grandes recortes en sanidad, en educación, en los fondos públicos que es necesario emplear para la lucha contra el cambio climático y todo para aumentar el gasto militar. Y eso no lo vamos a aceptar de ninguna manera porque todavía recordamos como un mal recuerdo, con gran dolor, la masacre social que supusieron los recortes en la crisis de deuda del 2008. No vamos a permitir que apliquen políticas clasistas y militaristas para que el peso del gasto militar
caiga sobre el hombro de los trabajadores y trabajadoras. Gerrari ez eta gastu militarraren handitzeari ere ez. Uste dut kanpaina honetan derrigorrezkoa dela Europa arresia politikaz eta errefuxiatuei buruz hitz egitea labur bada ere. Badago martxan Europan asilo eta migrazio politika bat ere esageratua izan gabe, arrazistatzat jo daitekena inongo dudarik gabe. Migratzekoa ez duena hartzen giza eskubide bat bezala, atxiloketa guneak mantentzen dituena Europaren kanpo mugetan eratzen dituzten kanpamendu lotsagarri horietan, migrariak atxilo egiten dituen alarruaren kolorearen arabera, bidasoa aldeko mugan ikusten ari garen bezala, edota neurri ikaragarriak martxan jarriko dituena, adibidez, onartu berri egin dute, lagunduta ez dauden ume migrariak atxilotuak izan ahalko direla, erreforma hau indarrean jarriko danean. Hau guztia onartuta dago eta denbora kontua da indarrean jartzera badatoz. Eta guk esan behar dugu, hori ez dela inondik ere guk nahi dugun Europa. Gu Europazaleak gara, jakina bagarela, eta Europan euskal ahotsa izateko bokazioa daukagu. Baina EH Bilduk Europan izango duen ahotsa izango da. Euskal ahots bat Euskal Herri osokoa, ahots antifasista bat, ahots antimilitarista eta bakearen aldekoa, eta sinisten duena Europa subirano eta autonomoan eta gureak ez diren beste interes batzuen menpekoa ez dana. NATO eta Estatu Batuen interesak beraienak dira, ez dira Europarenak, ez dira guk babestu behar ditugun interesak. Gogoratu, eta hemen ikusten ari naizenagatik gehieno gogoratuko duzue, Euskal Herriak 86an referendunean NATOri ezezkoa eman ziola. Eta horren defendatzaile arroak izango gara Europako instituzioen aurrean. Hori da Europara eramango dugun ahotsa. Horregatik mobilizatu beharra daukagu. EH Bildu delako kilometro zeroko ezkerreko indar politiko bakarra. Y si no lo hacemos nosotros y nosotras, no lo va a hacer nadie. Y el espacio que dejemos libre lo ocupará la ultraderecha para hacernos la vida imposible a los pueblos y a los trabajadores europeos. Pero tengo que deciros también que en ese trabajo no estamos solos y solas. Tenemos aliados, las fuerzas de la izquierda transformadora europea y las naciones sin Estado de toda Europa. Y junto a ellos, desde el ámbito europeo, tenemos más fuerza para defender los derechos de este país y de los trabajadores y trabajadoras de toda Europa. Tenemos fuerza para hacerlo, podemos hacerlo y tenemos además la obligación moral de hacerlo. Eta horregatik, ekainaren 9an, Euskal Herria Bildu Brusela eramateko beste bozka behar dugu. Jokoan dagoena, esan dizuedan bezala, asko delako. Aurrera, beraz, Euskal Herria Bilduren gorako ibilbidearekin eta eraman dezagun Europara herri honek libre izateko duen gogo gelditu ezina. Gora Euskal Herria Bildu! Gora Nafarroa!